Oi, maluwil itasil silmira adre belaw roguy ang elanguk temela kausisak. Me kutiate ale gumter nga ma karuba ka Mr. Witter ma Mr. Ludong. Egu rengarak malungil Thanksgiving en adre belaw roguy. Ak manangil wase el alsil sentemel omreng el saulo. Awera gibom siswara sila kausisak le digum ter nga me gureng asuri la rogula de mosbin tunin en mertial. Program na kausisak el al tarak. Beto ka to yung mangaral de dilungan di omral wase ke yang arnya kang keringi nak langar kita al belaw roguy. Mak preng asuli war sobiu marmle tibiu ma ar oengar kemam mar wase hikmat tuloy de putuk ta roguk to happy Thanksgiving le kon. El alsil seng kita matangil wasindir kamlaringia asenkyora blura imli ke monia senkyora blura mlunguy monia senkyora blura mlegeok e betoka senkyora gal state mran mem sa close senkyo mran mera sen modra abala tiksam la sois ma kumral wasengira mal mutelgibel el ma do gire la tora senkyora blura direct el Thanksgiving kita matangil wasen ulumur sen otro il boil adre belaw gid tiara do pari. Kita mlara Independence Day, mora UN Day, mora Thanksgiving, mora Family Day. Elim le government day. Tiga rogu ludu del adre belaw at tilo mora arenrap color side. El temela aurore at moment to celebrate lo sigram le gotel. Meses el adre government ma ruwil aurore mang Tirel wasi happy Thanksgiving marugula ra government no sabil ko kon sir kita regal margora. Dengan niya ko sengel tial TMC mara dal ngartial lo maral wasi. Ngani bebi ra tol makasak la damot muk legen wasi. Directly the tial lo mregal buil yung ngani simbol metwo del masadra Minister of State. Minister of Finance. Ngani sel lais tilog del wasi Minister of Finance audriya kombali mong tumrulay gil coins lo trablo at lo si legal tender nsabe el rung ludo del belaw at kumo kamararak munger auriura tobla babilingela senator whips lo gel wasi kamo otia krisi emra engela la emru tiang le to tirak la en mledi National Development Bank angar engela la sbe emru ringyal kat maklieng yang kira del ngiu lah kangir olbira kula. Enya mang melusin mora minister melusin mora Attorney General loger ngil wase kabis kakala wase tiang magarang ma kungui wasimbung ya Attorney General wase dia klisi M dital klisi ela National Development Bank amrul awasel ulor. Matam agol tirak klasimbung a minister amlusin mortir gal uldur ertir luase bo moltrai gal udo del na do tirak klasimbung esel kombalin mirula igang am naturak medel del 3 point some million dollars value tial legal tender coins. E minister dim lusin mol wase dimla kul tirak lala therefore en diam lutum mol mirula. Ay geya gimomral wase teletele la di lubra sila government tergit regal mergol teral kripsay mang kula bulgul gibom touching. India a question ase maltamangani maltamal la siapa ko getting il kumulo ko moto. Sel mom gulbong el subject al sils a 8 pa. Sira al bonite gidel wasi ngari omran mora huiriping mara kam omda sul wasi. Ngire dem southern ngile mudot buam oit. May baby ra subject gibom touch. Mek mutial te alle gureng asuli teruruba gedik kaya mara kampesa mlara omran mora taikel belaw lulbungela adrabli langanya ukura di el sendir besel lemegi mutun meso is mera tiam happy Thanksgiving mora kampesa direk do mur giun mun miska ugle manganya ukura subject terau regel black tu da ngari set ada dul bermol mera tachika ya malungili tasil mera kider bekla emergongi ale kumulo asing kwabel sel asing happy Thanksgiving Day. Why say? Why say?
Di nga ko mo da the Syria Thanksgiving los kidre dorura Thanksgiving el girela ta toera magatatal toera bebira bulu mang ako ko mga targi ko di ka dom ko targi makasigil kalelu ngil mol bore tigil time ya olbira kalulaw maradra conservation guk ko ngwa asi maray gal bul me bol sebedel masa simil kambuduk malube e de glia trabolo nga sege ul de swege yo le ndial nga a bul gugu ngalil time ral ngare gal bul ndiaga dil bul nei marra kan trira mbora to mesengin mulmong e guk ala argi o ke mo se moses mesai gila guk kala di kamen tangal kiril Endi subject tangal soal mutul gibul mongdur ni Moses Gamayoela at agora sentio. Ako di soal maklat kergidal adrabulul wasing. Mal club gulbo mo dengel wasing. Selol ase mongmomulu sa adlen ngaraul. Ngaraul kau. Sama bolong ni adal klem. Sama dimlu serngilen sama ang adam ang alube mo makaragaw mo maskaw rere me makara sei gidelen dial ngara selol asem amal sabel ngaringa chen serngira klader gidel bekla sei gida go mes serngil tretara senkiol diagadil gida adal bela ma bulura marigil lengani arbe birata me ela go mesra argumentar adra marigil senkio eto malgol wasei malungila ngal presidente tiri alanglen no viaga tax no ngila dan clear up e vi gukto mesar bebira adal analyze ngal to ase tirgel no ngil besira viaga tirgel man matar besiri gorang ani setor masai 1% tirgel mete ada amrigel am legot no ngil besira agel action ang garuwa mendi sei given ngawal marisa igel bla rule mangania close debate alo senga ngil do tom terni ay gida gumdas wen healthy malube ngil za talgib al adadur ni ila adar beral was akmamlus ngal at lega gida sabel mormul girela ada tletela blu malubin ngana clear adara blu segida agora gugul de suegal girela senkiol de quadio solo maklat krisela kidal adal blu poder gi kriselen ola sema saben ngodi akladar gil mo war malube mo ngil ngayon gusto mo sa civility subject ako to ungil sil sa marapek lado ko mesa tiap programa ko mal masaul makmodo elay gel lomreng saur tigal teruru bakal digo ta kwasa nga ako pinga ka pasak mrenga sulela rubak dios el lagal me el mo adrablur belaul ya mok tu belu ungil belu edre ko miska ka gel sesel el guk klem ngay ma aklisi es global guk morula agiga aranga ma guk kirela ablu adrbelaul edre mal mrenga saul asem lo sebel te gidel program noringi mis an guk metobe de merkoe kuko aisa gel kuk teletar luad ma kabel metriki lungil bodo nei terigal kau klen me kau sisa akni sei gida kuk soal lo tersire lang merkoe di kuk mo soal mo o aisa kuk sel ko senekara aigal tuoira telo milil made urengel tangaringi ra lumu rongo tiul buira e udel ko singla bui le kad mostatel murula pari e ul de armud el mera ela e do mesa igal murgol kasai klipse a naringi a parir sera o ngerulu ra trigal muodela mangmallo wilarmu kole ta tartira ai sanga makmlo makum nasta apa no melo nasta ta tenokla kamla 11 dori rasel old age tengam dalai maktirel dimlol mo akbong brala music sound maklo o chacha o reng sala aigel litak maringi sel string band
mangutmok riman hewin. Imbergo hindi tiya umesengim laringira nesta 10 o'clock mo 3 o'clock. Se ongerulur lingi amle time rauror. Edi regel kuk serat kora elin di regel laria parira di dra ada kabelmenta sigil suel mongara edeklo malungi lai kaki del tokora de urrenge el al silsen ngaring halidera kabelment mulula kabelmenta klugu ke en family day silsa rongal kan magdiregal malungi le ko mo mlisi sel klawngal grigi ma ada umil de luilera sela tastano bli ma klawngal di nang suwe bakarong kuringil to ile ko mesiki mal matakatang la mo be krakal way sigit el telgib klo omilil ra ablu vela matukuni kalmentrigi desel sugum musto bakabelment wa elil te dobel sils misel omeru lurior Michael Cook sils trigel adal mel dar tra bakabelment no huri ping tal sande muta uri ndia gadil miru bakan ndia gadil sigit el udodra bual oit angar el dat telar talo milir ram no huri ping mai kalo milil ngaringi dai kal nombre le ruk lebse sel no dia lo uror ke luror ngra lama arwol mlegel katmok mo adbe laura ke gidel el sils mai ke gidel time ablo dia katmok sen dia maklol songai in fact mai ku klo songai ngi rai ke ludodel mil oit katmok mo ke isang lo se nral permitam le gidel to da oro state en dimlo da to den temaral mora o di bus mo huri ping mo platelal bul de alto alu mo ngara license me gidel to de alto malu ngara lurora me gidel mo katmokra alu PNCC ma egal borde di nam katmok sei kidan lamo sueb gar nguringi le mana mo mangat o milil selbe bila time kauro ba ista wiltera kwase tiaglel sodoma ko moral mra sel ngara bibilia tono sangal mililar adra ayudema aruba ko lumal setit metedi no di tial belu adingilem ma adingilem ma ko sai gal se mergid ma kodal mergid elara o marwa accident ma ar adal madam gigrel ada tiaglel lebd mergid la aruba lo asekmia telkim la mo mangt o milir gmiuro ma ade urre ngau kaya altak kalwit di ko mesringin na mo sub kan uringi nga ka dir mlo kuidar ki ke tribil ke krer ka ma tirekel sil sanga ka ma amran ak mesri bak la tirekel dol ki ara ra di mre da ta mal mo kitar mo sil ko mes ti ale kal tol wai sei le ko mesringin na mo ol dir ko nda sabe ki to ya ki del ruringi ngari al terkelel ma dar bedlel mo sel mgreom la pekto am dasu bisa kita soal ol tergi de lalim ngara de urenge o amring saul misal moduli mergo ya bri le kupok kata sekel bibira to en ngam Jangan ka umre udile wiltera to ora senkio le gamle mention ringi di apai klubal gul gulat kerni luasingara di lu para berdua dari edi mengaram ke senkio rangka lengaram modu para berdua raklu leng aikan mergol time tentang artiang kata nam tiga ngil wasingara bibir aikan government tra especially ka state government el di utoir tial kuk black front loba akar ngil amal ke kri sen mo misa akar ngil government mai ka lo migitir raudod en bulgulo se bibir aikan lu de la national government do la lo sai ka state government adia ka lo tau terngil usor ngadil karuba kabel ol melgoring ngadil tilom di tilu do di til ka meeting di til lom das dia ka wa blura angaram lungu yan suko mang gay mendak telar tarak elu im imra kami sa sirkulungi law do ngak may nga tru matringin belio esel muaklungi kel adal la o may silmon lungu ray kan margo lui me imra hindi kami sa $25 million investment rather ng oklma klangara rangaram lungu imabulbuluro ng lungu
lesel dir berar el altam el development travelur no lumlu asti miulu sira taiwa adi imolu dodra qabelmente no lumlu gumral wasin tilobda au ara sira qabelmente no lumlu isel السمنت الراي ميول من مصر se Crimember senator Skobong or sira el gamenol en merral solicita udo de olingitra dan no rogo to donate e agum das segui del teleta la modia al dubra ai gal el government len sel gureng ser gumi mol mut ti al government mo tirgal adro rurter ngi tamla mo batti al government el campaign dia no modia al campaign ai crea ureor Tadi nga sel tel ureor la meltiti rogil toy mo di wal government tir no modia al government tir rogui mo o musin del adal ngan obis amo win rasenkyo sel gumes ratiat treta bra sil sileng mla modia al dul wase ngarmi sel imura lula ureore ngirmangal wase sel ngara madra board en sel mo meeting na during government hours en dia mudu sel 50 dar dia le gorgo beto kala lula meeting ertin meulans mo ara la galir e dia kaludo do you know segida teleta na dos peringil dia kadol nga sir tial government rigid rogui e melas ringil morak yung ngira tama tal adra remurta gal government segida black patigri makora dim sa sel disel gutbora tial tokora amur yak teoritra adra belau rogul wase ngarnia bebira toil silu besogal di bringira ara adra government rogui angaria retirement plan ertir lo haga bebira udude de rogui ngania appropriation na government el moteker ti al pension plan el tiria amosbuga goten ngari ortir al angari ay dar teklugra tarak sel atalgu selbon mereka lo uror ti al government o kode rak ruriu le garita ya adra belau rogui adiak Mesel sukumung kedorong si orang irmang lo asem kami utian udu dalam retirement plan edir udu dalam mobilin. Aku ndas ada lagi di mai gai kita rogul me ondas wasen kyortir. Dia kalau sebab ada bukti irmeng se moit lem. Kita melamu betul dah bedri pitri ya kalau menteri dah dia kalau orang bogil aku ndas. Mula di stel me terdi opari dia kakak kerenget. Dia kapal kakak kerenget. Bakura di mul mori seleng sel gum das wengeng imora to di da kerdi mater gidra be kelsi sel di mrula ega gidra di mrula armud di sel bom ungil lomes e sel gotrungil example do tabringi asuera di mlaka tal bolo urore de per se wal endrisal trabalmente kedrongil alu 1 million en urula ureor e di dia di mlaka tal bolo ngari bon gati ele lutul mori ngari innovation makula di mun mori sel leng neswal garuga ka tatsengi di nga ka aswa ka bod tatser sel mlara front page ra news imla mo tol bring it up matial TMC sel treta lururnya Minister of Finance ako mesay ka rogul babiere ngirma mga ka Mr. Wilter ya ulugumang dia ka Minister of Finance ya government otiri sigida mal dirulang maptruga lem lamo tokol time el report at el la government el moral adra government el medra medra government na tokol time report ay ka ngari el famous el accident el revolution dimno diaklo de lang klelang kala adro makal ring remember se itira ultagrin mo hospital ya mo find out through you in this one mo dar mo deleng diak el double mora anybody Idrutul moro, sesel moremel, hindi mo nakatoon to mori, hindi ko ura government. Ilang katakuk marmara Minister of Finance. Minister of Finance, I'm sorry, lo asing Minister of Finance. Hindi nila imolto ko, hindi akaklisi eruli. Itilog na simbong, makti melek lato na simbong. Sel gombali luldri, Michel gombali belharingi mrulay kay gidil. Legal tender coins. Au trabajo de ngari edel meliol world ra coins. E ano kera Officer Attorney General
Ito si India ka CM. El murul tilang mali CL National Development Bank. Ma ministra ni blu sabi al mortirgel di lurtil mo mangargel wasi. Mustable mangargel. Ese klisi piskaw. Piskami ang kamera klisi. Ada ka klisi sera lomo December 24 at 18 mer elang dia ka klisi Ma question na ako wasi. Gel udaw del siluk. Gukti ka din nga ko kabalimentum ludo del. Ak malkoy lel suko maka ultra illegal drugs. Ya kabalimentum confiscate gel udaw mo do del. Siya ngaran la. Why siya udele? May say, Di tiyang gukti mo oy, hindi mo isem oy. hindi akan di hali. Kaya ka dil imol ato kong. Mula mo, sirguran sa gamiw, kung tawa ikal bebira isyul na ito. Bato kala ada nga riyang lil giril lome sa tiyato dil mo. Ela Moses. Nga di friends sa tiyalom rule diril dia minister. El gumeser niya ala amil tamal. Olen nguase okay mil tamal mam stop. Hindi question na sa isang mo honor almol kamoto mlala o mi kasi ak madyan lam tamalala mayroon bigyak luton mo. Kasi gel kumudukul bi, ay gel kumudukul bi lala. Oh. Hindi mo melodi mi mergola ka maraeng, hindi nakaadul kinakalong. Halek Sodi bol blatak. Ali Selger mara minister mora attorney general. Adi ulgel wasen taangaria klisiel el momrula ay galkoen soltrao. O ma attorney general aku ti ulngil wase dita National Development Bank emergong. O mong malu usel mortirgel adal bista klisi sera o ngotri mangrul budi Dia klisiel no stop. O selfish kemi ada klisiel lomo sak pas kemi merela mogom stop emergong. Hal maula Google wase betolada involved kya. Seguk nera eji. Enggal SP hal moreng, enggal SP ng okla. Lome sa tial tuwa sa alam nam tamal, ese ngangguk tilmu, kagunda sa tial kawan tamlamo, karururap Oh, to. hindi kot hal ere SP hindi kira dal mura atoni sila. Al sukum ka ongara ar otu telalla rablu. Ingya metoy, ikan. Tigringil wasi tianga makitralla. Hindi atin dulu wasi India Allah asen tagirel el meruringi. Nge wasa Allah atada asa girel meruringi. Idi nakdo se ka dia kal girel merule katil melialla. Sei gida problem. Takarurur el angle al sukum nga okmo ngra ralla otu tala. El me akose tia kam la to melialla. Metia gida persel mo tu takal girel. Malu be ko rulia Okay. Compromise am grale la kita problem. Moses hal kulu. Blab tak wasit takaruru. Point kaya ila kulu na point tulkul niya si maguk plan fela eji. Tial tara al marakamal mental to spend that 250,000 and telal lobat tialobis. Nguk nga alin. Nga ako sige ta kri. Manggal senator ko kumlang receiver tial monda. Di ra kal ngunyang mla mo satisfied. Dia ka satisfied ang rabalu niya. Ako mesel Tika ka. di mo risem mo. Se omngara senet ten korang risel case ra SS muldi uringi. Aktibo lang din ni. Baka ma SP mo kom dilugon mo kal SP. India ma auditor public auditor am tigringi waset ya talmal. Emergo do silmong ya special prosecutor ma attorney general din muringi. Lembo to se buk parulya la ek mabok ngari ram la dia karena lim na expire na mo 6 years mendigaw tutale. Ela tigida problem ko mesel ni Ara adre elang adi merula patangir elang edi merula isit emru ada ngabablat edi til tit maka domestik til ada du di tilo meeting ra hotel di til ngar omrail maka emlam modia kalau ngereo ra gal lida beklis. Mese gida elang mal ali kita ada elang mal gida lo meset tiang letia isel ula atial blu oprid mal malo len alia ablu sel bol wai segit ya gumesi kita maklo ikadil mukung malindik meta ngalike ta magi mo march raile MLS apply to mes na Hong Kong yo mes na Lebanon no mes na Chile alia blu arat sel bol wai segit etmol di mol magi sarngal kalmo o la kra kabel met tir e mol magi sar adam mo qadar mer tir Hal dia di molgoil ay given and dia sa lo mat. Dia mo do march ko am la mo bal ma do march Hale may gulgol tider toy. A ulak mle o penetialo asi. Mal club gul selo la sem.
Ngai se. Pai bodo base gidel correcto tialto. Len al censar al marred regid el mo el tirakra ataba sullo mrul e agunda sendingil manan mo di bustelto. Dia la tirgal líder sergid today na sir gumisrin. Temla condition na rogul employee marogul adra brul wasay kumesa selungiranga. Mang adal sugumang nga ngorora government en dia kalsaan malaman la sa alle moses lenga tia life rin ari ata mal gor nga kalwase akna sila blay malaka mol gor nga kalwase bemto al set dia kalwar po magi mo kay tita len dia kalsaan sila bro ayo ele sera qabilmente sera moria monda to osmria qabilmente mag orabdal olbia rulaw kadamlong mulki len magi del chance ko bong senator elang tial belo kom dengli sel tam stoba qabilmente belaw le ding wal buil len was sangaria bebir ratai sel sugumar adlo laba klisi mangara amodia rulang alin maruto iti engari atol dubol waise ak dengli nga kamlam sa meng cloud to telela other belaw ada bagi so se tore nga saur elal sil sa igal leader miskit telungil belun mo ngraringi mo kirngi miskit ul makadam le du atyan blu mo godira ko bodo meslo se tara klo ngra adara blu agi lo meslo se tial blu amrael ngara rolel mal mo kataklela blu mendia mo igito so ol sil su gare ya Alek pas kami adire taros ngila government. Seral lo tubdia jasment ternya kargari gire ngel mraul buig. El moral rehabilitation american ngel dimlo de katal lutem. Ya government tergi de roga dimlo mriria. A speaker, ma presidente ra senate, ma senator, ma presidente ra republic, ma vice president. Adim lo masawad lo wasit tial to ra drak sa giro tolerance dingyam le mraul buig mangilo ra bitang. Ngilo tial giro. Ingke gid dira katal lutem me. Leng nemraul buig. Hindi dia kan tara buig ra belaul mlude mra to ragar. Ilguk mlude kan sibi inda mi. Mutumara bang kal cheka ududel. E charge niya special prosecutor in gamar ngil awana ngi ma deposit. Tosi ka du ulele ka agi kanel buig am isiksik. Sel de merar ngar babla. Ing mal mo dia ko ngel wasi ngaras edel mo. Leng dia ka tara ngar babla. El mga dadu. Alara ol bina ulang rogo adil mo. Adra office na president mar marreder bela ulo im tdil mo, marubugol bela um tdil mo ma. Hindi ungil, negan di ungil nung arang baba tumalat talmal ngario. Ngel ka kadel buig black suspect real adra drugs. Sila wala ka bilang ka amal malom sa mulbuig. Etngila. Tungilo ba biya ra karkarile mora ako abang kam toto daw dudele wasi. Kung orang makan orang malu iklu ke depositor awak lu. Eso la start terse oriol gire. Engul mo gulup sing. Engram sel ko ngar babla ta kal menteri ta mal bingo amata kalo sao. Sel ko trisi banu ko ni mga ul makita no ko ni kalo sao. Esi efen di ungila no ise kita dia ka ungila to ise. e go mes ringi tla am lam da so sa di lu ga gang endi mral mol wem le ada bulu mal ke de batri de asbi e dia ka temira ada taxi mar ada secretary mar ada o mengedel mosira vera ika mengdi mede le ada grill sira vera oiti Ela sel lo ko yung garuba kasing kyo siya ko te club ko rai garu. mai sei bela mga igal telmal nga balat e ata mal makita nguri ka ruba temla mo mo ko ngida adra news selo ko agarwa ada olbia lu sa babiel mo gregri to se an news adilun mo ngarang ara kami ya kiri usira pe na ika ako mes mi e tol tu tak regita mang kita ngura elbu la mo seleska ngura ma sa tale igal mo mak ma face ringira sa last week ma garinga so legal tial kay sa kaum makarang mang maadurok legal babiel me maulam lo sa el tu ba news leng senator am lu sul morngi lu ase news o ngarang te bla dilun mo ngarang engia kuk melu sul mora senator ela tel babier ngir elis lu ase ngak mel sa osi sinus dilun mo ngarang tiagit om sotel mako mesengi akmu kidar atra news ma da kawsi sa akma ay kal radio ma tv ma newspaper al agiredal ma olngi tial ngaral rao ay saigang litirgal adal gil bolgo AG ma
a special prosecutor ma ada olbi akora di meludu suku nga bol ngara tos ta denun mo ngara kam ng city relimo. Leng olbi la kula otobdia statement tringilo ya ka adra lati. More than once. Ako tetedilu wasiti al togoras kojo illegal. Unconstitutional. Makardim lo kara ra ngudeng kuk mo dia mo to. Ito ko kada do mo wasiti al togora housing. Adra bor da giril ngaria kan center tir bukuk mo kayo yon mo enguk mo oy. Ilang kuk to da opinion ra ali adra la artil metto da ngarira mredra government belau. Lu wasiti al mo do del mora agon. Am kitran la. Ay ka kom dia la bro mangarar ka mam. Dia ka ay hindi mo dia ka follow up ringim. Hindi dia ka mo do ngel wasi ken mal milgiti tira madalala. Lengari sel to ko wasin dia kam guilty until proven. May kala di balatik sitirga. Ndia kay merko halle bugo usada tiagidel. Kami ko moto badbugi ada bela sel time ra Antonio Bells ra al Minister of Justice Vice President. Om dengali sa special prosecutor alo tutkli. Ra mosi ra bera igel ludo da government ram digel me government belau. Inga gidel mred ra ada sangilu lo private account ra bang of kwam. Mang lora bang of kwam mosi ra bera igel mred rangi. E albong ato tu clear amal mring to koy mumlom saw ringi e nga ko amna na court ringi e ulu mesing mlo mo ta trui me email tela e ul mong milngu ngal adal ngal tu tak special prosecutor ilis oh le ul milngu tele nga maktara bu dia news blast ringi e le mamlom asangur omru me la tial waiser la ali ngal mred ngal minister justice vice president amlo sira bera galu dora government ram bigel mail kire la bura police los ai kangara mung bera banker belau e kal bera account ra government e mora private account ra private organization ra police o e uspel mendire dim nak la kala en tu mela se e to tu tukli e la gu tial mark klol case la gadu en waise men so lo gelo ase ai gang waise ki del modo se sukum kara government ngar babel ade o la mora government el duba atoy sal relia baklol tol to malala sabel di moise Ya kul to el gumaral wasengirila al sukum ay galdo ko marara del bed. Ya kulingitra obisra attorney general mil correct tiak to el del Claudi. Yo lingitra armare dergida mil correcta igal to koileng al sukumang hindi ngara Raul Bulu hindi klung yoli armare der merkon dia klung yoli la Bulu bela tumi dia ka bela dia ka ngaral kang geril gire la kagid el bakit lo Bulu di la hal ora la dia kang gertira di hal do wise balu dia ka bakit girin su ali dia ka bakit gemiul ngara kabelment ngara babel ada kabelment selm top do obisa buai e gu klobor ada kabelment trigel un tokor kami trigel mun tokor tir e bolo rulai kan som das om elo asen dimrel au ulmo klol tu tlela the study history rablu sel sukuma blua amo mengarar mar mutakla blua ngwa odar basa odar bua to malalla etem ititrit etrigen next meng mas amo mru sisiu ultleta e biar bor roy ndak bahuri pingdi mora ablu ru gomes oi meng si akmal bagi kersegi de era ka to dia ulah le borgang la dia naga maldir ka mo sa iltolas ki selwa alu ulen sa beedel mo talgib al qadan irtiani improve ki dal adra plu len kautal malgoe ela naga dire kan mal mo ka confuse tiagi toy tial mo mere ka luik te telol magunda solada amle approach na mak naga dire ka Dira tal toha del dinga stal do sia kamal ko. Dimla ka lo aisil. Le nga tatigel di mol mala sel kunan ngi tuwa ba de ka tuwa. Makmodore alo lo nga ka takmula sei. Ati mal yo misal tial show malungin moruri. Ndi selendri aku pe bila mula sei. Kamya mana mo tulong. Magandang mo kan ali kita dia sisiulat arbe bilak mlase egi tirgai lo sisiulat yo ela mosenkyo mang aulak mal bagi kertiang sel do mes gemit ala o mesra CNN ma fax ma
Ay gel belul blal top da adra belul o la ba ongor de idol ol gal el mongos me mul mo motbding al presidente meles bablay berudo Ito merara el marugui. atir gel adra belul mleway gidel tolerate ay ga gidel toy tumrula al merede tira di mlol mol di gal dulel metmo waise ma ulak malum tibe mal ol duber tal toy la sei gidel adra belul boda anestel girel tal toy Alorula هذا المريض الرجيم afecta life الرجيم من ديال الجيرد في المغرني التوي مجيدا قمدا سيون دي سو المال كليريفاين مرا بويل واسي ديا قمدا مال مينير اوتولوي ndi gal dol ko nga kay gel gulgoy ay gel nga wa tigil babira expenditure governmental commission ngel look may gel tuwa ngari tirgal adara mera hearing mo do ren setil malgoy Kaya din kamlari nga hearing Vice President Minister of Justice Mar Adal. Yak mula na malengel mindim laksan sa ulen di ako mla madengele registration amla tarang lista ng aligel iluyul murgumil wasay kagila talel jala ru. Question na senator amorngi minister wasay malungila ikalureriul molgoy mga malo mereka suliw. Hindi ko mal ba to ay gagawin ko rin tol ko ay al kitmok la kam ko o update rin gidray ka mang tama ngwase ya registration ramlay ngwa nga ngora mal ba to kamlay dirgal register ma accident ako adi manal moklo ngara ko ra uriol giri lagi ay gagawin amle insura minister just ngwase mura senator was engagida director of public safety Tial tokora registration ramla mal batak ngal di gulgor gilo sembre de rulitia. Leng nga abliga ngal algong rigil get. Masa sel gural mo nga gume sa ikal mlan maral batokol da kal register. Metil nga dia kala lo dengai ka tama dengai. A question na sel sugu men dia kal mru. E nga telo mi sa tel expenditure report. E aigel gimla kal oi budget tira justice Medra ay darter tela. Bakwas ay kang aluin el budget. Kalelungil po dalutan. Malo mi sa ikang at ang audo maigel marangari arrodarin. Cosa special budget tinom de. No, kaya report kung yung makwayo yung tirang ko mato ko loray. Ang lomade le tirak na sa mlut mas mabiraw do. Lesay am lon tri. Maulak Kida mo sa sangafa, tal dimlak dorulay kalbabir, tumuruli tigay daladan, ang mga tigay gergi. Madi question na nga ge maruling tada bluase. La kam morol gorman masagi tuloy be kuma mamal yol obay kaltoy. Makpay mal lon hitter kumiyo manulur kumilas membo da dagen dial mangiter tuado runi. Perdio maklat kalwase. Bay sogal murur sera bodola batingala moses lo marcha mo bisa president. Karu kumla ongel was mo mas lamande mo dore o mas diara malditi Sikita imura to dire kali tira tokla. Kita dire kali malti milsa tani ra bekita. Ma government mo masa tani ma olbia kulom lo masa tani. Ato ko ra housing. Ngaria ato ko energi dun waseng etiul dar tel application pre-approved. Ako nga simbong na tutaw me gungoy muringi. Engarngi adra bord del nombre kan adra bord de del sander amla memo. Membelgula se edel sander amla memo mlestoba housing el mrulangi dil toy la toralo. Angles et tumsaw de gel pre-approved. Izirgal mutut karbes el mo tumlam. Tirgagi del ngani amatril ngara simbong na lamong la di ol bira rula was mo kong India. Belgula se selgu housing authority amla stop dia kal semel di sai dangi dil ngara le pala si giril tira di sai. Giril tei merte der tira na mombre der dia kal semel a quorum lo mo. Kamo ol taw sul giril sele ngaka amasa ngo lendir ngaka imol blind start adot tira kra atol guk mila dinga. Halle klut rulin man mo complicated. At da mal mo lisik hal tiada kal bisik tiada maratoy. Ay imor tirgel telon maladrul mes nga kan nombre kal Sunday el melogor nga ka problem ikay gito el malgor nga niya conflict rat tingin la president
matikingira adal olbi el wase anal gel bela unam pedito badam bodo rula blirir do rula udil morbab malu termi mak madangali say gitu enggal adal nemes na wase ngwase hal hadu ada sa kan mo mak modo emmero wase ngora sa ka masa ko mo nila sin masa ko tal sur miu nguko ga olaban meri nding wase kabum kora koris tel toy lel ko ngarinya ad el dirgamle ngi mangal gel mabil seigidal dilim yalgo tumlo apply yalbong etuk murtilo ase kamya girin ngir tuir ali gida malartiral adal me seigida sadal mururi sadal atrak til me endi guk palasi lolgornya adal lom skila lo nang nangklir gira bla ase biak kamya momrel tuir se musubi makakora ogel wase gida ka ngai aurai ten ma left ten begitu toru Ay pengema on ase saya kira victory kira housing yang mergo ka dia oi so kal mo telgi bil touch ngi lenga ka era tru material adala ngi el apply kallo la development bank ma housing mal ma asar ngi le ka tirel mo rar ngu lo ase tiang ram ngai se ngai gel mo go yo la klamrang lo ase dirga ka imol sense to bodra gallo na taiwan 15 million el morangi dil adrbela di housing authority amla October 700,000 rudel el mo mrul apply e wase ai ludo lo lab e wase sel me ke ludo tamo umerai ke ma development bank 1.3 million mo tamrul apply la de lo sisiul el rigucho sel me ke mo umerai ke mang ela sel do mesre ganga di bodo ngel wase housing authority amla ngilu sel ngaria 5 million ngilu sel 2014-15 direka kal boken dir mer 1.2 million nga kamlo maka chikai ka meng segi da elanga a problem na elanga Sel ma lang ko ese tiagi da system tia nga man na mo maktir tri mla kerger tiro guira esel housing commission ma da minister tirgal adra housing authority ma bank selbol mereglo to turgok lagi gida to duruklia ba sel babielo asentau telal ada bla kim ngeri tela di sel mora housing authority housing commission tel bes housing commission e tira ko komise gigi certify ko durukli ma minister of finance engi ama amalara seiki del amount tra lona taiwan al mei el meringi ko koidil mora igal bank ma housing authority lo ya ka housing commission crisis. o seguida alo ya ngi de to se sel bank sel ngu sel do sa meka bank asum tungule chem 1 million endi seguida po hara ngi etial 14 million adia kalen de ngarapan seguida mal nam ko tilo se tia sel trika ga exact lu sugum kan ma walore mo igal lo na po hara ka adra do ngel wase sel dunga ma klo lo ngari sel mo ta sen grace period sel beskaul da maharar tial principal tal kdi harar sel interest Ito ko blado ruri. o na mesel ngula sen tarak ngerura grace period bro dunga al sel tel tarak ka otobadim tigal adal mo tial lo aha amlasta ta harar ngi mesel bol berga grace period 6 months 1 year 2 years eti amla mo start pay mal ya pu ngel wase tiang ngaralul da songar tiang le kamla lo ne yen kamla lo kita ngasa ko lo akting musik sel approve sel sak por abang ngulo liar akontra ka status pe ngade hula Hula nga. daw tu de rum tas dak beto kauden ka du dra ka mentram bigel Dia mang ako das yung imora to ko il kurap man le excited a blur belaul wasi. Mla mo sabi irtirigel miltumala drang aklir ng arbet. Mla mo sabi irtirigel miltumala drang aklir ay gal le lusin utum lo akabalment. El mostatabli si Emil maarala blim brura lo nergaw. Sila lo sa nging to spera to ko wasi crisis. malumen tirgan man mabul da subila for dalo Oo, mle to kay gigil do maelol malbuil ngari sigidil do edir ka adat man wangi din ngaram. dia ka tikila tra rumol black ng sim on tigal mora minister lo ngara tiang agumda sen mal giril mutul mo explain tial toy mal mo blagatak mo da vi do ren sa tlo do tora ikal kamal dilma lela guguren sa tong okler bim lak parta discussion di no okloren sa ukta adal mo do tirgal betul adal tial 15 million amla mo diak
Nguase. Que hablar bingil mo de. Algo 5 million na nga DJ kita mo apply. Ya. A 5 million. Ay lagi na trulo. Amo murula ra. Ya. Maulak mulgol wasi. Leme adan moral mos modile ka ulmong mlamo ay say. Di dia ka project. Di dia ka project di beto Ya, halagu ay sakala nga kamarmur tiang rela. Dia ela sel ma amondai lo to da ada development bank ma housing o se ngare gele run mo krom mondai. Ako tas kela ut sel mo mo apply ma ongerung sel o sigara kontraktor. Lemla mo dia ka kontraktor ma utigal kontraktor sa dimasa. Mela tila igidia problem. Maul mong na memutra al sil sa kauruga ka na mo geten mtengel wase. Ngotol meringra awang gagi del yo palke karel buig mtengala a musigra ut me musiga kontraktor, musiga design lablin. Mong blakatak wase ngirel akablet ngua imo klol ut me rula lu blay ngo del blay ngidel dat blay ngra yar aben dir mo gisel bongel bol hal haraw. Omong bluram bigel mra mong waise makwa mong waise masaival. Ay ka gire dem lamom mtengel. Muaisil mo. Hindi kalau waisay gitu, remula apply, mereka mesti mabun, tinggal low income, maral, oh, lu lagi semsang ini mo, hara, formula mabil hal, mo harar tiang, tiang kita mondai, kita ngaram kata waisay, kita ngaram kata mendengar kelemrang, emlang rasa iwal, atau ultimate tinggal mau ambil album so ilmu apply, kita apa 15 million ngaram kara, mo bakyo ngaram kata Taiwan, Yan return met ook spelen 2 years verkeerd ja. oh, nak. Ya, kami kalau ada kalau main tu kompas kala, makna mo kada ulbi ako amen de tiala embrelim ngai moto patay kaluto mo mo sraigal al development bank ma housing authority for staff and bula apply. Wai sendia. Ako mda yung imo na subject de relil. E gire del melmol mel di mo do relil di melkol satisfied ada bela ul gire la ul mak de bring. Malu be boldo. Ubol do ora bring. Sel imo ra ngir mga blol melgor ngil was yung mlamo tru ragal di lo tum tial junket trip. Tial al del leader abra governmental mo o ra huiriping mo ra ipa. Bakri liya ontik ngagal la tial TMC mo ra gal state. Luwase kamo ulta expense gumiu lagi di melgoy mang sama mawai wal lutra ko ngara record. Matiagi da reporter ndiak tilang kel reporter whistleblower ra blur marar dengirma. O ruba kalse maul sepem. Why same tira opera transparency. Tukuk mlong therefore el top da issue. Makwa se tangargiar te lolma te tewit. La adra government ngarar. El mlora e pafra huiripi. Baudo dra government el iloy ta trum edel telal el ol madart mo kay matablo. 13,682. Ito ko na direk lungaria iloy tata emil telal kluk lugot mula saibal kuk lodone tatal telal emil rat sen kuk. Ay keng mara telal blay ko. Kaya imol blalo ngorar ngra legi demi gedul mesa igal state government matretelela adrong okra state balngan pal briterio kira akora di real di ruas di real mutro wais nga kamla igal merko tela luila kumlo kira hon babadaw mangbring la dong okra babadaw masuma adrong ter nga ka adi mora tasanden meeting ya tartira moy trak medel lerul telal madangin el di mora tasanden meeting ya klaw madangin nga ka bebir aigal tokoy sel meeting adi ka kanggerin ikan state government or adi ka kanggerin ngel adon north yan meeting makora di dilil waisel gamla mo blol mention ni makwas yang mal masawla whistleblower ablur ngarar el mlaw ay sirwa setian lomre el meeting ra ahuiriping tewid el ngarar ya tartira al amne travel first class le round trip ra tial mora ahuiriping ay with el dart mo makideklo katal one passenger. Round trip. Bramo ay siya. $743 per round trip. Magkita na mo da sedel mo ala na rafil. Ya, ya tartigan adra government ngarar. 1,517 makwas yung milera first class. Malu be mulukwam. Malum whatever ending mal wal gora nga kamadang ala government. Kung sige sel ko til yasoy sa emil say ba do boy
Ay, sis. Emos miga audasun mesmo que mga mo pertial luwad mo. Ako rin wasi ulgo makabalmente ngarada. Ako makliya ba da dar mo ko del telal project trablo ngarada te silu at kagam no obsu. Ales esel omsu naringira sel hotel ra huriping ngomsu bul girela ngarakan gester ngira kalment ngar trigel adam no ngarakan gester trigel ada kalment ngar ngidil el rural ngani el girel tiala sel meeting ra huriping. Seguida next question is gider more gal stay. Sorry mo invest au do dirra. Alang nga ududir. Market. Di kora dim le sogal lo oti seguida leng. Club el gule nga gamle medengel wase akabel mentro oreo bakteria gal mala ako ngitro wase ngani whistleblower akabel mentro oreo lo ngodo ura tuluk kwam Emle sa ko singira hotlu. utaw dudir ta kada rigut sira do awase sel koton malmal talain ako tulungilan ra ikan ro hindi akar orar o kwam to kap Lola ba udo boy. May kalaro kayo naman. Dako ngin nga sa kurore. The most direct route. The most direct and the most cheapest. May. Mga kora di Economically. leso agar arang loro tunin el mertian ay gaya expense ra government tergid. Tian nombre que le run sande nora huiripi. Agum das ngir di mandra government tergid. Ngotu dia report subdidro wase word ador $10,600 a triple libro ridia. Ngarakan gester ra igel gorgir. Ngiri no dia report tia. Hal dik pedmura imol history ra abdur bela. Ar senator mar delegate omri gol e bord tru ragram la memo. Tidim no ob mo harara kabelment rogu. La special prosecutor. Tirro gulim lo kaya sa udod buay makakabelment mangarang leto asiagi imora akwam mo rangaral conference. E album etiral ngal school kelgeben mal ko to moral ngal school Emi siksik te emi segi. sik tama kabel me special prosecutor wasi a trip program le gire mel mora conference me dim la ngara al sel wasi e guk ongor tir ga gide la ba do wai mai ge gide ro gul expense ra government Ablo la. el ase gide la amla masul de leng kita tialo me sa igal braille Namo normal. Namo normal. Kora di mul merisay, emedel bung yang inumang makmaska edel bung isang karuga edel. Dia dir ka bol mo dal. Dir ko ay say, indir ada lol tau ta. Amla mo mi gal dia lol tau ti dia rulang ali. Meng halle dulu tel mo say gidak ti soal de mo tak lo ase. Akno sira bertel ko isang ara. To asengaria 2 million udo dangara. La investing ya Raymond James. Ilngia investment company ngari obis ngira kwam itrigal adlo ngara artiai gid conference ada segit more dia udo ngara tablal invest tunguk mol mela tumo ngari abolo sul mo mai gel udo investor Raymond James guk mo investor tara kumbali klua interest ngi india mal dia kal make sense dia kadil ngara ta ada ngiwala medel angara trui era ada ora pedel ngar ode by the way dimla ka atang esal mo madimla ka atang ngawul mo yar adra adang iwan mar ada oro amne sa ka pasingira Monday halu ko ay mer bulu meeting am laringira Monday Tuesday Wednesday 18 19 20 ka pasingila elal buil 3 days. oy etika amlera kotruror mula kotruror mo se nomre ka meeting ro ngadeluror etira ke mo ongewang ongei me to kortira tirke bebira bulu amre ka pasingila ongei etira ke mo kotruror Guk puto kata gire malekira oy ato ko bela se gire la bambul mortir len dia kasbin da mo so la do dra wa malong ito kemi ada iwal mar ada oror mar ada ngarar mar ada igel bulu iloy ta kalu o se kemi ko dim titri tikal mo ngit klip to la bay kalu do del mga basa wa ise Hal dir ka mo is about safety. dia egida amadangel wa se dia oy Say, sabemel kial sam provided the royal claim mergal was I got it for days is by own expense. Sea sabel. Mahal tig bang kado espera whistleblower. Kado espera whistleblower ang blu rar de whistleblower ang blu rar. Am na to ela ngi wala dia ka whistleblower. mela tia kita mal klo tu telo to mes nga kam la mo bagi kristian itiang akmal lo itik mer ada bulu sen dia ka bagi mo march malu mo siraber tirgalate ai ka do deu tu ko paldi ka bulu halu wa ser mira experience la imol senator am bigem la huriping ra 1983
Alabong yang mora huriping ay mera siapa la atang iso ke ringil at tibil wai kayo. Se kamla huriping mga milting mga se. I saw 60 million cowards and one Sanma pitch. Masak malsa trigal di bektal lo kolom eder million di bektal ato. Oles ma imol el regal el Marcos. Sen next year ato oles amalgi sel morarael lo digi a Marcos adam bigel am lor so suir mun mora Hawaii. Tira mo angel maasan mo president. Ibra ada oles bunch of cowards adile kan melgis mo chesa kabelmente tirarael. Na mo gire del megis chesa tirabal. Ngar obis na mo dias elwaise. Malwaise this is too much. Gau madam umrat tatol gurgonya sa bererwea al borola sirara. Dikira may mo next November. Ara antarra dikal makar. Akti Kilam na mangiltala akti maklat kira adar belau luase. Ak so di ripita tinggal ngaruba. Asen kyo maran me. Tial government tel dole get geringi aki dia mo malget geringi. Ngara bu kami tergam de la. Ya nga mal di Halang luwa next week mamalgo ka 2 weeks from now. nga mal di seguida malol ngitra adra abalu especially adra ngaram lungoy ma malgeo kadir kamade el moria security bomungil om dasul wasei kid gdri pit osisiu toil blad borngi madengel mutiada alor muguk ngadi go magang seguida a on tigal moral beklat e klutul me klia toil wasei diaksan madengel miniro tuloy hindi kumdas se kamama ada kausis akla ni mo tuloy lagi di muy baba bien e molura igel toil tuobra ngari tirgal adal malagoy e margo seguida u position nga go marmas Agum das weng club el gulay gal toy dada tu. Leng dia katarngi dia kal kangge ister rak langar adar bela. Aplolom bergorngi swaga di bergorngi. Au ulumagi mo sa maman morngia Kau meran umam lo sih kaki dia del melukoi, aigal to koil dolo koil mil temal yang temal lak langar gitu rokoi, dia kadil temal lak langar yang gelu lungora, magi de mil temal lak langar. Ngania imol to koil krir ngasi soal di duli dire kan, soal duli lobak lau meran al gire, mereka dera pipi usi gire mang, apa kaya dera bodoh si gini. Begitu kita tiara lo acting mereka dari PPU single mereka dari board le al ulau de ora si sel suko membayangkan tia gel chairman rabor da take over. Hindi kaya adal soal apply. Le tia igi del lugar mereka da. Arul triar adal ngania skulir. Mo tiril meso is berangara. Lengmol ngania uspa al gire den masak mokkorni yar mereka lo ibang dari. Seguida adi imol toik tili. Yang akas kan mutial tian le mereng asulira ada belau rohuira. Ate miul oi telo reng sergamam. Agi kau tul oi agi ortob da report agi mesau da mereng il troi. Mal meltam el meltet rohui omral wase ngumir ada belau. Mau agi bomreg akti soal isil wase. Angel milwal milingil telkot lungil logró tial government el altarra abulungu a orden mo sigerni en amlo raing ma lo sigo di mirar alguien accidente mon sube bakatril mon a orda dim lo mre lengia ama morme ma aksilu be imol togora tuta ngirmang ka mo Mr. Wiltelek biling da dur tirgel el bugir bela un soldado. Mato a ser un veteran, ser turno el veteran en mora soldado, a morte era adam ne soldado e mol momrek el soldado. Bakam laba surba temem bakam merabru como civiliano kana mo veteran. Es el obom sel de dulba sen memorial day en tirigel soldado dim la katal la top de la uniforme tir. Sexy lo vira tuta. Te dim lo uniforme moradul. Igi dam la witness rakmel team tetelol mangal gelbelaw di lo uniforme morado. Mangga nga tara di lo uniforme ra government mo. Akong das yung gire del
la materngi leng iloi tiger sel gotur klung yolel am leder eli en ya dial do ora drolet makum ter kama merogu ya dire la ngu ama mora trungal gagi margal gel wish everybody a happy Thanksgiving. Ese ya wal lulbon la al klase sakar kama me ko man sulam eran bil Sunday.